нархе ки интернет чӣ хеле ки пешина мегирифтен, 1 гигро яъне 1 гигабайташро чӣ қадар ки ба андози чӣ қадар мегирифтен, ана ҳамон хеле давом медиҳад. Аллакай нархи пешина аст ва ман мехоҳам ба мисли пешина давом диҳам. Онҳо ба шумо ёрдам мекунад, яъне кӯмак мекунад. Пеш аз видеоро сар кардан як гаптон мегӯм ки барои хушхабармон дар видео ҳатман лайк монед ва видеоро худи ҳозир дар имо поделиться кунед ва дар пешатон кадоме бошад гап занед дар ҳамин видео ба телефонҳои худ даромада дар ҳамин видео лайк монанд ки ба дигарон ҳам рафтаву аз хабари хуши мо, хушхабари мо мисол бохабар шаванду хабаре ки зиққӣ доранд он хабар нест шавад. Илтимос якум ҳаминро бикунем, баъдан бо давом метем. Канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош. салому алейкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз хостем ки як хушхабар гуфтем, чӣ хеле ки аз рӯи видео маълум аст. Хушхабар дорем. Хушхабари мо чӣ аст ки тамоми ҳамватанони мо дар ҳамин байни як ҳафта ду ҳафта YouTube, Instagram, Facebook, Одноклассник ҳамаи ҷо пур аз шикоят буд ки чаро интернет ин қадар қимат шуд. Ва албатта ки бисёриҳо ҳам шумо ҳам омада навистен комментариёмда ки дар видеом ки чаро ту хаб мекунӣ ва намегӯӣ. мо сабр кардем, гуфтем бо хабари хуш пеш мо бароем, барое ки ин хел давом намекунад, чунки ин хел нархати туғрӣ намегирад. Ва албатта ки ин ҳам ба зарари ватани мо аст ки аллакай инсонҳо аз дар марзе ки мисол Қирғизистон, Ӯзбекистон ҳастанд, дар он ҷо аллакай симкортҳои онҷоро гирифта истифода мебурданд ки интернети во арзон ай чанд баробар. Ба ҳамин хотир ин ба фоидаи мо намешуд, зарар медоду, фоида намедод. Барои ҳамин ҳеҷ кас ба он нарх ҳам мисол намегирифт интернет. Барои ҳамин интизор шудем ки хушхабар қати пеш мо бароем ва албатта ки ташаккур мегӯем ба ҷаноби олӣ ки ғамхорӣ карданду ғами ҳамватанонро ва ғами миллатро хӯрданду нархе ки интернет чӣ хеле ки пешина мегирифтен, 1 гигро яъне 1 гигабайташро чӣ қадар ки ба андози чӣ қадар мегирифтен, ана ҳамон хеле давом медиҳад ва рафта кадомет ки мисол симкарташ ба чизи нав ҳаст, ба таърифҳои нав аст, ҳатман ба шабакаҳо рафта дар он ҷо гӯянд ки мақсад ҳамин хел корҳо шидагӣ аллакай нархи пешина аст ва ман мехоҳам ба мисли пешина давом диҳам. Онҳо ба шумо ёрдам мекунад, яъне кӯмак мекунад. Ва ба ҳамаи шумо ташаккур мегӯям. Ман ҳам хурсанд шудам рости гап. рӯзи 23 яъне шоми ҳамин рӯз дар сайти ҷаноби олӣ президентамон нашр карда шудааст ки дар он ҷо пешвои миллат амр кардааст ки нархи интернет мисли пешина давом диҳад, яъне гарон шудани интернетро бекор кунад. ҷаноби олӣ амр кардааст ва мо ҳам ташаккур мегӯем ба ҷаноби олӣ. ташаккури зиёд ба ҳамаи шумо ҳамватанони азиз ки бо мо ҳастед, видеои моро тамошо мекунед. ҳозир тоҷикистон мерем, тоҷикистон ҳақиқат давр мезанем, баъд бо мегардем, мием хайрхуш мекунем. منم داراترین آدم وطن دارم کمی خود را نگویم کم وطن دارم منم داراترین آدم وطن دارم خیلی نمو برادراش در دوشنبه در دوستیه خیلی با چه خیلی که گفتیم نواروی جالب و بهترین رو برای شما پیشنهاد میکنیم. از شهر دوشنبه رفتیم بازی درونی مسجد داریم، کمتر گرمه خیلی از ما در فراوانیم، نصیب با دیگه جاش هم نشانتون میکنیم. خیلی که میبینن از ما در نویه فرخوریم، در لیسپوز میگن دیگه را برادرو. منم داراترین آدم وطن دارم کمی خود را نگویم کم وطن دارم منم داراترین آدم وطن دارم کمی خود را نگویم کم وطن دارم
یاری نگیرم قامتم را خم وطن دارم وطن دارم نگیرم قامتم را خم وطن دارم وطن دارم ندانم وقتی بیماری بجز مهری وطن داری ندانم وقتی بیماری بجز مهری وطن داری بدردی جانی خود مرهم وطن دارم وطن دارم بدردی جانی خود مرهم وطن دارم وطن دارم وطن دارم وطن دارم نشانی او نشانی من سرودش در زبانی من بابامم جلوگر برچم وطن دارم وطن دارم بابامم جلوگر برچم وطن دارم وطن دارم پای سرسبزی خاکش با مثلی ابری افلاکش با چشم سینه دارم نم وطن دارم وطن دارم ملم دارا ترین آدم وطن دارم وطن دارم صدایم بیشنود عالم وطن دارم وطن دارم وطن دارم وطن دارم شکر که ما دولت داریم وطن داریم شکر گوییم به قدر این وطن داری رسیم شاهیبی کنیم آباد کنیم بنیاد کنیم البته ما 1001 پرابلم داریم در 1 سال و 2 سال همه او را برطرف کردن غیر امکان است وقت در کار و فرزندان بننگ ناموس مردمی فرزندان فدایی به این ملت و به این تمدن و به این سرزمین اجدادی خود صدقاً دوست داریم هر جایی که باشیم اتفاق باشیم
کدامی که در کانال ما مهمون هستند در کانال ما ابونه شوند. کدامی که لایک نمونده‌اند حتما پایان فرای لایک موند، هیچ کنه میکنه به پلی لایک مونیم برای خبر خشمون. ویدیو را در ایمو پدیلیت سکنید. باقی سربلند و خانه آباد باشید.